Eriongetelo tist Uganda ngeselo skita Aitac akorioko luwadi kauna ogrupu no jatata rikito luteso sek alupoko keche neda elele batara korioko apapulai anu aitegar Aitac emeda ona kaluget na epolo kinta rucho kinte kaiwadik akorioko kede riongete kotem bugondo masa luponges ebala ebe apele kinete no tist erai aisinyi kokini Itunga ejasa lupoko keche aira Ikito luteso Akepolo bugondo sub county nerango kapana jaso kidi grupu akwatata kaisara aluka nyewuni 128 groups. So, eriongetelo shana ningi situnga no Ikito. So Ikito no o research ala poti somata poti tojo kasal nebe. Ikito lwejo kuka ngesi kito ko luteso. So apo research somata kesa research. So da nyebe the indigenous trees ngesi kito le perota I capture ekwamula ronon o joko to mapaka lope. So ikit ekwamula ronon ngese carbon dioxide emunari ngese ekwamula emunari nyo environment. For example la repedu le karikan epeda he capturing ekwamula polo ade pare wiwioto li kartom nakai. So osoti musuguna aitojo karbe irati kitunga ikeche kitole rasul local lude patana domun lude jasi ichoko kes within alupoko kes ejangonda icheko toma akorioko kwape nati levo chaet nekemia dilu mere anyemo ka fastino otede elosuan obululun kesi icheko toma alum itege arete aimedao na ido ialamasi lo muntu sabo istiria ya piemo rotoma ya iso kedi kito gundu e polo ito kupida lipu so ya poteto jo kasebe ichekito mambo jipodo ba raira ko yare lo mdo sekito gundu seklo kutu gundu e jeno be kito lu polo lu Einono ko ba attaquer na teso ikito gundu lo ya itemono kin kisa itemono kin so ya tema ba kito lo akono lo su bala le writing o polo ko ya sekito le right so ipodon right so mushugai Iraitos kumur, Iraitos nyamai, Iraitos tuli miebeko. Pa ne berengo oplanika. Du montu bere bon sekada undi go ikini penesin. Iva kedos kedi kito bali tekaro kedi mabulen. Ngesi kito le daun di karle bakas kes be kos kara kaiso ni kuju. Writing ekiti kanyapu. Ejasu la kolose ke jaso kibra kai kabi girigiro. Kedi mitin. Eraina rering akupuna kerono aito jokaro na era Ikito igwa fajo kapwa ne jaw tenela kwapu adaw titungi Ikito ko nyara mamtungira Ikito akepolo be ebuna mo ni sajiaun idone lo sta poror ko washa la mitini eri on notice ana ya on project kwantano o temulo lo bugono sudu kana ne de mare nguna lo maru group kwantano chetu ngam salimbe otama be de kesi do be joku ujete bobe rango pikini so kisi podo joini gi aloma yene buno ka chibage mina tino aloma rafa ya kamna remonyo atona kana jo Kaduka TV East Patrick Odongo Koser District